باش شاگردên hêja wana mecrefê neharê ye, beşa sêyem wana dûyem e, rûpela heştê ye, vekin û bimirabin gav bi gav. Wana be çi ye? Wek hevî. Em hev nas bikin bê wek hevî çi ye û kengî mero ji di teşeyar dibêje wek hevin. Em li vê de li her du teşeya du dam cem henin. Em çi dibînin? Gûşeyên wê tîkin. Her damek ji va dama her çar gûşê wê na tîkin. Em werin kenara. Ji xwe damê de gûşe û dirêjahîne em bibînin. Li cahiyên kenara em bibînin bê dirêjahiyên wa çi ne. Li vê de 5 danime û li vê de 1 danime. Ji xwe dam got kenarek jê danime em nas bikin got her sê dijî nefsa hejmarê ye. Ji ber damê de her çar kenar yeksan in. Em werin a dabir bî dabir. Beramberî wê çi ye? A bî. Em belavî a bî bikin. A dabir bî dabir çiqas danime? 1. A bî 5 danime. Em herin kenara bî dabir dî dabir. Çi beramberî wê ye? Bî dî. Em belavî bî dî bikin. Wê hejmara wê çiqeyse bi a kenarê wê nefsa vê bi ji ber her çar wek hevin yeksan in. A wê najî wê 5 bi wê 5 bi. û nêv vî awayî ê hem bi kenara nas bikin. Em li vê dekê çi dibînin? Got her çar gûşê me tîkin û kenarên me rêjedariyê çê dikin. Her çar gûşe wê gûşê beramberî hevdû wê yeksan bin. Ev gûşe beramberî hev ne wê yeksan bin. Yani got li vê dekê heştê danme wê li vê dekê jî heştê bi. Got li vê dekê sîh danme wê li vê dekê jî sîh bi. Her du gûşeyên beramberî hevdû wê yeksan bin. Em werin dirêjahiyên kenara. Dirêjahiyên kenara em çi dibînin? Em bînin got rêjedariyê çê dikin. Bi vî awayî em dibînin got çi? Em bînin got her du dam wek hevin. Her du dam wek hevin. Ji ber ku gûşeyên wa yeksan in û kenarên wa dirêjahiyê çê dikin. Em werin pevrin pênasê deynin. Em pevrin pênasa xwe deynin. Pênase ji me re dibêje çi? Dibêje em ji du sê kûşeyan re em ji du sê kûşeyan re du sê gûşê me çil ceme hene? A dabir, bî dabir, sî dabir, a, bî, sî. Va tê nas kirin çi ye? A dabir, bî dabir, sî dabir, a, bî, sî. Em ji du sê kûşeyan re ji bo her du sê kûşeyan re dibêjin em dibêjin wek hevin. Wek hevin. Em kengî ji war dibêjin her du sê kûşe wek hevin. Dema got ya heger ev her du merc pêk bên. Di merc ceme hene divê ev her du merc pêk bên heta got em bêjin ev her du sê gûşe ew ev her du awayên ceme wek hevin. Em pevr nas bikin bê ev her du merc çi ne. Merca yekê ji me re dibêje çi? Dibêje gûşeyên beramber yeksan bin. Ev merca yekem. A dûyem ji me re dibêje çi?
kenarên beramber rêjedariyê çêkin. Rêjedariyê çêkin. Em werin bibînin gûşeyên beramber yeksan bin. Çi gûşe ceme hene A? A ev gûşeyê ceme. Divê yeksanî çi be? Divê yeksanî A dabir be. Çil cemeyê? C. Divê yeksanî çi be? Çi beramberî wê ye? C dabir. Çil cemama? Gûşeya B yeksanî B dabir bin. Divê ev her sî sê gûşe, her sî gûşe yeksan bin. Em werin kenarên beramber rêjedariyê çêkin. Çilo rêjedariyê çêkin kenarên beramber? Em werin kenara bibin A, B. Çi beramberî wê ye? A dabir, B dabir. Yeksan. B dabir, C dabir. Çi beramberî wê ye? B, C. Yeksan. Çil cemama? A dabir, C dabir. Belavî A, C beramberî wê ye. Şixwe we yeksanî K bi. K yani çi? Yani hejmareke bim. Wê ev hejmar şixwe divê ne yeksanî sıfır be, divê evana wê yeksanî hejmarekê bin. Şixwe ev hejmar divê ne sıfır be û şixwe wê ev hejmara han hejmareke pozîtîv be. Ana em herin têbinî. Çend têbinî ceme hene? Heft têbinî ceme hene. Em hevdû nas bikin bê ev têbinî ji me re dibêjin çi? Têbiniya A yekem ji me re dibêje çi? Divê nivîsîna du sêkûşeyan wek hev. Divê nivîsîna du sêkûşeyên wek hev heman rêzkirina serkûşeyên beramber be. Çawa em bikin? Em werin ana heger du sêkûşe ceme hebin bi tîpên A, B, C tê naskirin. Sêkûşeya de wê çil ceme bin? A dabir, B dabir, C dabir. Em çilo werin rêjeyên xwe binivîsînin. Em werin A, B bibin. Belavî çi beramberî wê ye? A dabir, B dabir. Yeksan. B, C. Em belavî çi bikin? Çi beramberî wê ye? B dabir, C dabir. Yeksan. Çil cemama? A, C. Belavî A dabir, C dabir. Şixwe em ji va rêjedariya dibêjin rêjedariyên xewarizmiyê. Em herin têbiniya A duyem. Ji me re dibêje çi? Têbiniya duyem ji me re dibêje çi? Dibê her rêjeyek ji va rêjeya em jê dibêjin rêjeya wekheviyê. Çima em jê dibêjin rêjeya wekheviyê? Ji ber ku me ji du sêkûşeyên wekhev me nas kirine. Ji du sêkûşeyên wekhev re her rêjeyek ji va rêjeya em dibêjin rêjeya wekheviyê. Em herin têbiniya siya. A siya ji me re dibêje çi? Dibêje heger rêjeya wekheviyê yeksanî yekkê be. Wê demê wê her du sêkûşe yeksanî bin. Wê her du sêkûşe yeksanî bin. Kavala xwe bidin sêkûşeyê me û damê me jî em dibînin yek ji yekê biçûktir e lê her du wekhevin. Li vê dekê yeksanî bin wê her du sêkûşe yeksanî bin.
يك جيكي وينبتشوك تربة أميناك السر رجي ببن ددو بلاف ددو ويتقاسي بدما ويكي بدما أفيك دامة ويدمي ويهردو سيكوشا يكساني بن وجمرت بيجتشت نفساتي بنيا سياد جمرت بيجتشت بيجي هجر رجايا وكهفية جيكي بتشوك تربة رجايا وكهفية جو جيكي بتشوك تربة جو درجاهيا كنارة كي يكبو كنارة دوبة چه دامه نيف دامنه رجايا وينا نيف دايما نيف جيكي بتشوك ترم ام دبينن جو جيكي بتشوك ترم ويدمي ويهردو سيكوشا وكهفن لي ويك بتشوكرنا سيكو آدبه وسيكوشك بتشوكرنا آدبه وشخوا جمرت بيجي جو هجر رجايا وكهفية جيكي مستربه جيكي مستربه چار بلاوی دو دامه دو جيكي مستربه ويهردو سيكوشا وكهفن لي ويك مزنكرنا آدبه ام هرن تبنيا چارا تبني چارا جمرت بيجي چه بيجي هجر دسي كوشا وكهفن ويدمي ويگوشين برانبر بيواني گوشين برانبر ويكسان بن وكنارين سيكوشا اي برانبر ورجداري چيكن ام هرن پينجا تبنيا پينجا جمرت بيجي چه دبي جبو رجداريان ام تكارن جبو رجداريان بنفسين رجايا وكهفية جبو رجايا وكهفية ام تكارن فا رجايا بكار بينن جو هجر دسي كوشا جمع هبن درجاهيا وينا دوازده به و برانبری و شش به درجاهيا وينا حشت به و برانبری وينا چار به درجاهيا وينا چار به و وينا دو به امی چاوا رجاين خواه رجداريين خواه امی بنویسینن درجيا كنارة بتشوك درجاهيا كنارة بتشوك امورن جوي سيكو شيده اف سيكوشا كنارة يعني بتشوك چيه بي ام بلاوي تبكن درجيا كنارة بتشوك برانبري وي برانبري وي چيه دابر بي دابر يكسان ام رجداري هذا تشيكن امي ورن ببن امي انا ورن درجيا كنارة نافين ببن بالا خبدني اف بتشوك ما برنا بتشوك الفيدك چار بول الفيدك دو بو ام انا هرن نافين الفيدك كي جاني نافينه حشته الفيدك كي جاني نافينه چار درجيا كنارة نافين درجيا كنارة نافين الفيدك كي مي نافين سي درجيا كنارة نافين برانبري وي امي ببن نافين چي الجمل فيدك دابر سي دابر امورن يكساني كنار جماما كنارة مزن
درێژیە کەنارە ئامەزن. کەنارە ئامەزن لەوێ دەکێ چی جەمە؟ بی سی. ئەم بەلاوی چ بکەن؟ ئا بەرامبەری وێ. بەرامبەری بی سی لەوێ دەکێ ئا مەزن چییە؟ بی دابر سی دابر. ون dikarin rêjedariyên xwe vî awayî çêkin. Dirêjehiya kenara a biçûk belavî a biçûk a beramberî wê û a navîn belavî a navîn a beramberî wê û a mezin belavî a mezin a beramberî wê. Em herin têbiniya şeşa. Têbiniya şeşa ji me re dibêje çi? Dibêje têbiniya şeşa ji me re dibêje çi? Dibêje rêjeya derdûrên du sêkûşeyên wek hev. Yeksanî çi ye? Yeksanî rêjeya wekheviyê ye. Yeksanî rêjeya wekheviyê ye. Em herin têbiniya hefta ji me re dibêje çi? Dibêje rêjeya rûberên du sêkûşeyên wek hev. Yeksanî çi? Yeksanî dama rêjeya wekheviyê ye. Bala xwe bidin derdûrê û bala xwe bidin rûberê ne wekhevin. A derdûrê yeksanî rêjeya wekheviyê ye û a rûberê yeksanî dama rêjeya wekheviyê ye. Hûn tê şaş debir veya? Me têbiniyê xwe mebdawî kirin. Em ana herin mînakê ser bibin. Mînak ji me re dibêje çi? Dibê em wekheviyên du sêkûşeyan dijêr em bibînin. Ji xwe em nas bikin bê ev her du sêkûşe çilone. Em werin nas bikin bê ev çi navîne? A dabir, B dabir, C dabir, A, B, C. Ji xwe wana çi dayîme? Li vê de gûşe heştê pille danime. Vê dekê jî gûşe heştê pille danime. Li vê dekê gûşa sî çi qas danime? Şêst pille. Sî dabir jî şêst pille danime. Bî çil pille danime. Bî dabir çil pille danime. Dirêjahiyên wan çi qas danime? Heşt, çar, ev kenar şeş, ev kenar sê, ev kenara han çar, kenara a sî di do danime. Ji me pirsîne gotinê kanî ev her du sêkûşe wekhevin ya na? Gava em nas bikin bê wekhevin ya ne? Di merc ceme hene. Em nas bikin bê her du merc pêk tên wele na? Em nas bikin. Merca me nî yekem çawa ye? Em werin bi gûşa a dest pê bikin. A û a dabir. Bala xwe bidênê her du. Ne heştê danime? Heştê pille danime. Em werin gûşeya sî. Çi qas danime? Şêst pille danime. Çi cemama gûşeya bî? Çil pille danime. Em çi dibînin? Em dibînin gûşeyên wan yeksanî hevin. Pîvanên her du
هر دو گوشه یکسان. یکسان بون. اف مرجك بيك هات ام ورن ببينن بمرجع دجي و بيك بي سبوك ام كاربن هر دو سيكو شار بيجن وك هفن يانا. ام ورن رجين خواه چيكن ام گوشه ام رجين خواه چيكن. ام ورن اش آمزن ده ام دست بيبكن آمزن سي دابر بي دابر و سي بي امي با هر دو اي برانبري هفدو امي ببن سي بي بلاوي چي برانبري وي سي دابر بي دابر. سي بي چقاز دانمه 4 سي دابر بي دابر 8 دانمه ام 4 بلاوي 4 بكن و 8 بلاوي 4 و 1 بلاف دو بدمه. ام ورن کنارا آ ناوین کنارا ناوین لور چیه آ بی برانبری و چیه آ دابر بی دابر. ام بلاوی چی بکن برانبری و آ دابر بی دابر. چقاز دانمه سی بلاوی چقای سی دانمه کنارا دن 6 ام في بلاوي سيابكن ام 6 بلاوي سيابكن و 1 بلاوي دو بدمه. ام ورن ما كنارا بتشوك الجمع كنارا بتشوك چي الجمع سي بلاوي دابر سي دابر. تقاز دانمه دو بلاوي 4 ام دو بلاوي دو بكن و 4 بلاف دو و 1 بلاوي دو بدمه. ام چی دبینن الفيدكي ام دبینن كان رجين ما يكسانن هر سي رجين ما يكسانن هر دو مرجين ما بيك هاتن فيدا مي هر دو مرجين ما بيك هاتن امي بيجن چه قبا هر دو مرجين ما بيك هاتن امي بيجن هر دو سيكوشين ما وك هفن. هر دو سيكوشا وك هفن. هر دو مرجي ما بيك هاتن مناسكر بهر دو سيكوشي ما وك هفن. دي مرجي وينن مرجع يكم دوی پیوانی گوشهان یکسان بن یکسانی هفدو بن مرجع دوا دوی رجین ما همان بن. ام ورن آنا الفيدا كي بالداري جمعي دوی شخوا هاي وش دوی بالداري هبه شخوا دي بالداري جمع هنا دي بالداري جمع هنا چاوان بالداري ما وشخوا کناراینا 10 دانمه. جمرده بالداریه دی گوتنه چه؟ گوتنه هر دو کوشهین ما کوشهین دامی و ای ملکیشی یکسانن لی هر دو دام و ملکیش نوک هفن. چما هر دو نوک هفن؟ کاورن بالا خبدینی مرجک بیک هات بس کانی امورن مرجی خوانی دی ببینن. الفيدا كي كنار دانمه دونه امورن دو بلاوي 10 بكن دو بلاوي 10 قاسي الدماء 1 بلاف 5. شخو الفيدا كي ام بالا خبدن كنارا دن بي دي دو بلاوي برانبري وي بي دابر دي دابر دوية تقاس دامه 1 دامه دو بلاف دو 1 دامه ونش دبينن ام دبينن قورجين ما نهمانن نيكسانن فاذا حردو دام وملكيش نوك هفن.
ام هرن بالداريا دويم جمرت بيجت في بالداريا جمر قلتن درجاهين كنارا رجدارية تشتكن وهمانن لهردو تشا نوا كفن چما هردو تشا نوا كفن كابالا خبدن گوشه نوا گوشا دامي تيكه امورن گوشا چار گوشه چیه و گوشا چه به گوشا فره به و اویا نوت به گوشا فره چیز نوتی مستره فگوشه نوا كفن مرجك بيهات ومرجك بينهات فيهم بالا خبدن گوشا ودرجاهين كنارا حردوكا بفي اوايم وانا خب داوي كر ساعات خوش شاگرتن هجا